الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. Munaringakatan itukban nato magsarang sukul kita niyo magsama sibu pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sin masiyari ka tu taniyo ni'mat sarayaw-rayaw ni'mat paghinumpong abay sin Allah subhanahu wa ta'ala maksud manuntut ilmu. Ini mga maas tay manghud amo na ini impagyanon long sim mga ulama bang mga upama kun usaha amo na ini usaha di wayroon kalugian mahasil mo rindi ini wayroon kabangkrapan amo na in usaha pagtuntut ilmu pagbatbat mo nakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin sunnat sin nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Amana sin ayat Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuud mga sila amo in nagbabatbat sin kallam sin Tuhan Rabbul Alamin sarta yang gautaan nila in kabayaan sin Al-Quran wa aqamus salah iban sin mga sila amo in nagpalindog sin 5 wakto sambahayang wa anfaqu mimma razaqnahum iban sin mga sila manusia nagnanapakaharan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag napaka nakatampal iban sin nakaisuk na sila na inilong sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga manusia yarujuna tijaratan lan tabur naghahangad ulat pa Allah subhanahu wa ta'ala sin usaha di magkabangkrap. Naroon na ini mga maasti manghud yari kita niyo bihayaun walillahil hamd. Piaragbus na to, impagyanon sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo na magpanuntut ilmu, labiluwa kallam sin Allah. Na yung mga sila manusia, amuin, yaun halom simbay sin Tuhan Rabbul Alamin, wayroon maksud, buat malingkan. Manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na ini, pagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasabdan niya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayroon ding ha mga manusia, wayroon ding ha mga bangsa manusia, amuin nagpupunpun sila halom sin masjid sin Allah, abay sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha maksud, manuntut kallam sin Allah, mangadji sin Quran,
wa yatadarasunahu bainahum, pagpangadji-pangadjian nila antara nila inamuin Quran ini. Na mga manusia bihinin tiragbusan nila, bihinin kahalan nila lombay sin Allah subhanahu wa ta'ala nung sin Nabi. Illa nazalat alaihimus sakina, buat malingkan paturunun sin Tuhan Rabbul Alamin kahanung, din doon alam sin pangatayan niya. Paturunun kan siyo, amuin mga manusia, wayroon maksud nila buat malingkan humasil kallam sin Allah. Tulus ikhlas, hakarna sin Allah. Misan na isab kita nagahasil kallam sin Allah, bang kya ini kya kuanan kya bayan sinamuin, pagpakita kita atawakan, pagparungog-dungog, na inyad to di mo mahasilin pagyanon sin Nabi. Adapun lang sin mga ulama, bangin maksud na to manuntut ilmu, hakar na to sin Allah, wayroon karna haulian uno-uno. Amuin mga manusia paturunun sin Tuhan Rabbul Alamin, kahanung din doon halom sin bigi jantong nila. Iban sila na ini mga manusia, amoy nagpangadji sin Quran, nanuntut ilmu. Sila na ini mga manusia, pagpunpunan sin mga malaikat. Iban putusun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rahmat niya. Iban sila na ini mga manusia, damikyan niya. Bantuon sin Allah subhanahu wa ta'ala rin dito hadarat niya. Natungod sin pagpanuntut ilmu, biyasin kahalan na to bihaya unin, ipupunin pagyanon pagpanuntut ilmu, subay sadya magmadrasa. Subay sadya amuin, mag-stay in lang sin bahasa rin doon halong sin madrasa, tawakan magpangadji sabtuahad. Bukun, sa sumakawain magpanuntut ilmu, sibudain magpangadji kaw sabtuahad, iban dumungog ko bihay ni nasihat. Amuin nasihat sin mga kaguruhan na to, liukat deng hakallam sin Tuhan Rabbul Alamin, iban sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatungod sin pagpanuntut ilmu, laong sin mga ulama, wayroon na sarayaw-rayaw, pangadjiun, tuntutun, sin tiap-tiap, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, deng sin, ingatun niya, wang hisyuin Tuhan niya. Wayroon na sarayaw-rayaw, pagtuntut ilmu, dahing naman na pagtuntut mo ilmu fikhi, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu, uno-uno na ilmu. Wayroon na sa abdal-abdal, sarayaw-rayaw, tuntutun ilmu, sin ipon, dahing sin ingatun niya, bang hisyuin Tuhan niya. Hinggalong sin mga ulama, biyanakan Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, laong niya, afdalul ilmi, al-ilmu billah. Insa afdal, ilmu, tuntutun sin ipon, amunain ilmu hatungod sin pagtuhan. Mayta, sabab, bangin ilmu, atawakan bangin tuntut mo hatungod sin pag-amuin, ingatun mo bang isin Tuhan mo, amuyad to imangindarahi, tumuyo ko mag-ibadat, tumuyo ko magsambahayang, tumuyo ko magpuasa, tumuyo ko maghinang sing kasunnat-sunnatan, amuin, piyapakay kay mo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naim pangasugo, uno iningatun mo ha Allah. Uno, in ilmu, ingatun mo, amuin, pakayon mo, ipangingat mo, bang isin Tuhan mo. Bang ako walo piyala piyang lupahan, masalaon din nga mga kabataan, ulong niya kabtangan, sinhambuok kaalim, inagi niya long niya, la ya'rifullah illallah. Wayroon lang niya makaingat pa Allah, bang hisiyo siya, buat malingkan Allah ra. Atin niya, bang tabiya magtupaham-pahamon, magdugtol iman sin topic na to bihayaon. Pasalin topic na to, tungod pang-ingat, tungod pag-ingat, bang hisiyoin Tuhan na to. Nabang tabi sa banding unin kaulyad to, kaul sinambok alim, la ya'rifullah illallah, magdugtol. Hoon bunal sa to magdugtol, hasabab sin pamaham mo. Sabang mo pahamon marayaw, ingkabtangan sin alim nito, iban kabtangan sin mga ulama ini, wala nagdugtol, nag-aamoy hira.
Sa sumagawa nakapagdugtol asawab sim pamaham mo wala kimuddan. Immaksud sin la ya'rifullah illallah. Wayroon makaingat pa Allah buat malingkan siarah. Wayroon makaingat kamu ilong niya. Ini sa bandingon niya long niya Tuhan long niya aun jasad, aun mata, aun ini ilong, aun tainga. A'udzu billahi min dzalik, ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Hatungod simbihad to tiragbusan pag-ingat patuhan bunal sa tuwayroon makaingat kanya buat malingkan Allah. Sa sumagawa maksud na to daindi. Sambil yan kaya baktul halaw sim mga kakitab-kitaban na tungod sin aqidah, kutubul aqidah. Dain doon na baktul biutangan nila ding ha mga bab ini ma'rifatu Allah subhanahu wa ta'ala. Unin hukuman niya wajib. Unin maksud ingatun mo in Tuhan. In maksud ingatun mo in Tuhan, ingatun mo in kasipat-sipatan niya. Ingatun mo in amuin kudrat iradat niya. Ingatun mo bang mauno in gaus niya. Pakatan piya panjari niya. Sukod, mahinang yadto. Tawang, dain doon hakabuhi mo, hasupaya ko tumugol mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil longsin hambuk alim, bianakan Imam Al-Asfahani, kitab niya Al-Hujjatu fi Bayanil Mahajjah. Qal, long niya, qala, ba'dul ulama, longsin kayban ang long niya ding mga ulama, awwalu fardin faradahu Allah subhanahu wa ta'ala ala khalqihi, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Impanagnaan long niya kaya fardu sin Tuhan. Amuin paanggautaan ha mga sila ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna ingatun niya bang hisyo in Tuhan niya. Ingatun ning kasipat-sipatan sin Tuhan niya. Misdaqan liqawlihi subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ko piya panjari in mga ipon atau kanin jin iban zimmano siya buat malingkan liwahidun im manunggali marika ko. Ingatun nila ako bang isyu ako. On waktu long sim mga ulama. Minsan day sablong ni manusia kapag kahinya manusia. Bangong biya puhungon niya bukta uyaon. Makarihil mumpaat kan niya. Makarihil paid da kabuhi niya. Hingatun niya saan bang isyu niyan. Isyu yama niya. Unindang lay niya. Auno siya nakabutang. Pilin umul niya. Ingatun niya to damuin. Full details long simbahasa. Asupaya matudyo niya. Tahana-hana kalakan ni manu siya amun makarihil mumpaat kan niya yaon. Nabiyaddiin na long sim mga ulama. In nagdihil kay mo rijiki. Nagdihil kay mo pangatod. Nagdihil kay mo panghamot. Nagdihil kay mo pangdungog. May mo lang niya di ingaton ng mga ini. May mo di ingaton in nagdihil kay mo hatungod sim mga ini. Di nga sabab yan din dihay ni inagisim mga ulama, wajib ingaton mo bang hisiyo in Tuhan mo. Ingatun mo ay bimana, ing kasipat-sipatan niya. Ing mga kakahinang niya. Ing kangan-nganan niya, ingatun mo. Labi aula ingatun mo, rin sinamuin makaril mong paat kayo mo pagkahimumanos siya. Innabi na to Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, sa umid-umid pakaradyaan, paghinangon niya. Sa umid-umid mano siya innabi na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Madaran niya biubulan sangan in mga sahabat niya. Daran niya biubulan sangan in mga sahabat niya hatungod sin pag-ingat pa Allah. Sabab may ita, hasabab sin pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pa makakasipat-sipatan niya. Tiranan,
Biasin aki, longsim mga ulama, tumibot, hinambok ipon, mag-ibadat pa Allah. Tiranan, sumampay siya madto pamartabah, o padarajah, al-ihsan. Awak tu yasubu sin Jibril alaihi salatu wassalam, inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan. Unin pagyano na al-ihsan ya Muhammad. Al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Magtag-ipon ka pa Allah, bisin sa kaula-ula, kikita mo siya. Bimana, kaya ingatan mo. Ingkatan. Amuin siya ay nagpapanjari kay mo, siya nagdihil kay mo rijiki, siya nagdihil kay mo napas, labi luwa, siya nagdihil kay mo kabuhi. Naingat ka, bang di mo yato haatayon, haak kalun imbihad to. Ingat ko in Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan niya, man siya ay nagko-control sing kabuhi mo. Mabaya, manjari niya kau tang suon tahana-hana, inyawalihan mo. Nasupaya kita mabut matu padarajah, apag yanong darajatul ihsan, martabatul ihsan, ingatun ta, bang hisyon Tuhan ta, uno naman yung kasipat-sipatan niya. Di na to na madakay din ni ima kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabsim mahawa, maghajat siya biulanan, sa sumagawa, mamarahin na kato imbulan sang amuin. Magmatuyo na kita niyo, ingatun na to, pangadjiun, ing kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, din doon ang mga kabtangan si mga kaulamaan tani. Biyasin akin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo tuo dinumid niya. Magpatumtum pa mga sahabat niya, hatungod sim pagtuhan, atungod sim pagkila, patuhan Rabbul Alamin. Kilahon yung mga kasipat-sipatan niya. Kaya riwayat, sin Imam Muslim, dahin kan Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, qal, aki niya, hambuk adlaw long niya, qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi 5 kalimat. Qal, inna Allah la yanam, wala yanbaghi lahu an yanam, walakin yakhfidu al-qista wa yarfa'uh. Yarfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahar, wa 'amalu al-nahari qabla 'amali al-layl. Hijabuhu an-nur, law kashafat la ahraqat subuhatu wajhihi, mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. In hadith ini, law singkay bananding ha mga ulama, diyang layan nila in hadis ini, sayyidul ahadith. Panghu singkatan kahadis-hadisan. Biya singkadanglay ha ayatul kursi, sayyidul ayat, sayyidul Quran, sayyidu ayatillah. Panghu singka ayat-ayatan sin Allah. In ayatul kursi, damikyan in hadis sinilong sin mga ulama. Panghu singkatan kahadis-hadisan. Mayta, sabab long nila in hadis ini tumaalok, bang hisiyuin Tuhan mo. Tumaalok, bang hisiyuin Tuhan mo. Long sin Abu Musa al-Ash'ari, hambuk adlaw long niya timindog, dimihil bulan sang kamo in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halima parkala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanam. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, di siya long niya magtub. Sambil ayatul kursi, la ya'khudhuhu sinatu wala nawm. Di siya long ni magpakana na mamuin. Minsan pa long simbaha sa likap, atawakan ini. Uno tayong pagtawag yung padjit. O makatug ko dayray yaon. Amulong niya, nakatuwa ko long niya dayray. La ya'khudhuhu sinatun wala nawm. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam. In Allah Ta'ala di siya magtug, iban di siya maghajat, insubay siya matug. Mahi, laong sin mga ulama, in kalimat magtug, annawm, magmana siya, piyakay mo yato hasupaya ko makahali. Makahali, dahil nga mga amuin kawisihan mo.
Makahali, daing ha mga pipikil mo. Makahali, daing ha mga hinang amuin paghinangon mo adlaw-adlaw. Waja'alna an-nawma subata. Paghali-hali. Naringa sabab yan lang si mga ulama. Pagkabihad tulong ni mana sinamuin no, pagtub, mustahil fa Allah subhanahu wa ta'ala magsipat siya sin sipat pagtub. Sabab si Mayta, kaya ingatan na to, in Allah subhanahu wa ta'ala siya nagpapanjari sin 7 lapis langit amon mayroon to kunya yaon. Siya in nagparaka to tanyo hangin na supaya kita niyo pag napasan, oxygen. Siya ay nagdirihil ka to tanyo ridjiki adlaw-adlaw na kumpasa kuno bang nakatulog. Nahulog na yung mga amon 7 lapis langit yaon maripabawsin dunya ini. Di nga sabab yan lang si mga ulama. Inday nga mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala al-mukhalafatu lil hawadith. Sulang siya pa mga kasipat-sipatan sin papanjari niya. Bangin ipon niya magpakananam kaligap in Allah ta'ala di. Bangin ipon niya magtug in papanjari niya magtug in Allah subhanahu wa ta'ala di. Mayta sabab in sifat pagtug, in sifat kaligap, in siya ini sifatun naqs. In siya ini sifat kakulang. Dahin doon hambok manusia, hambok piya panjari. Na in sifat kakulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno na nakakulang. Inyat mustahil fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanam, wala yanbaghi lahu an yanam. Walakin yakhfidul qista wa yarfa'u. Imma na sing kalima ini bimakna in Allah subhanahu wa ta'ala adil siya magdihil tungbas paipon niya. Adil siya magdihil tungbas sa mga sila nag-ammal ibadat dumiban sin adlaw. Sambil lang sin sugpat sin hadis ini. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahar. Ang katunsin Allah subhanahu wa ta'ala in ammal ibadat sin ipon madtukan niya. Haduman, hari palong niya magyadlawan. Iban ang katun in ammal ibadat sin ipon madtukan niya. Haadyadlawan, hari pa magduman. Unin maksud. Immaksud lang sin mga ulama. Hasupaya in tiap-tiap por iman. Masi-masi sila naglulumba-lumba naginang amal salih. Sabab mayta, haadlaw harumi nilong niya. Di kumaralong nin amal ibadat ini matto paadlaw. Di nga sabab yan. In amal ibadat hinangon ko harumi ni. Kandiyon ko rin sin amal ibadat hinangon ko rin dito haadlaw. So maksud, in ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala di maghugna. Doong adlaw nag-amal ibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibanin tungod sin pagingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In siya ini, bang mga upama kun mano siya, halom kahanong siya, halom pagdaya, yaon kanyain alta, mangalta, parihasan dunya, dihil kanya sin Allah ta'ala, ni'mat sa lagbo-lagbo. Hawak to siya dagpakan singkasigpitan, hamapuas singkasanangan niya to. Tabangan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang piyakakkal niya, in pag-ingat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to pa siya makulasog, iwan sin halong kahano. Asabda sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ta'arraf ila Allahi fir rakha, ya'rifka fi syiddah. Hisiyo-siyo. Iningat niya, bang hisintuhan niya. Hawak to siya amuin halom kahano. Halom hamong haya, hadun niya ini. Iingat niya intuhan niya, bang hisiyo. Nabang kawaon na kanya sintuhanin ni'mat yaon. Ay bima, nabang siya dagpakan isab singkap sigpitan. Tumtumunda siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan jiyat to kay mo, sintuhan Rabbul Alamin. Kan na, in tiap-tiap ipon suway,
pakakkalon niya rin doon yung pangingat niya pa Allah. Biya din dagbos pag-ingat tuan. Ingatun mo, intuhan Rabbul Alamin, abiyay ni tirakbusan. Laungsin, Ibn Hajar Al-Haytami, at-tariqu fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, an-nadharu fi makhluqatihi. Indan, tiranan, hasupaya kaingatan mo bang hisiwin Tuhan mo, in mamanduga kau ha mga piyapanjari niya katanin ni. Pandukahan mo in langit yaon, mayroon tuko. Pandukahan mo in buod yaon, may tanabihayaon. In dunya ini timulong, sa sumakaw, may tagitan yung patag halom sin dunya ini. Bangkitan yung mamanaw-panaw na. In ulan, magturon din atas sin langit, may tabi amad tu. Tu siya, bukon siya magtagha mo ng buk. Dagpa kambuk tuwig yung biyasin sa panto magtilo ko ang kabal di tuwig. Matbeng bangbiat to inhulog sin langit sin ulan masalay mano siya mauuskatan. Pandukahan mo, iban sintalion mi mga ini. Tiranan ini, hikaingat mo bang isintuhan mo. Amo na ini sa luhay-luhay, tiranan, sa luhay-luhay, amuin tariq, dan asupaya kaingatan mo bang isintuhan mo. Tanda niya, bang aong palaw niya labi maluhay na yung hayni. Taan tutuod, piyakay na sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, immaluhay na yung hayni. Karna, in Nabi na to Ibrahim alayhi salatu wassalam, kaya lukis, bang mayta, yan pa na, gimaugot yung pag-iman, dahil doon alam simbigi jantong niya. Kaya lukis alam sin Quran. Beitaan kita niyo sintuhan Rabbul Alamin. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Law sintuhan Rabbul Alamin, pajunjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamapuas na mulaw niya hidayatan in Ibrahim alaihi salatu wassalam, maun pagkasabungalan, ay bimana maun magtag-ipon, mag-ibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang panamulong niya, siya tiunyukan, hipapandukakan niya, in nagpapanjari hakatan singgumi ini. Hakatan sinalom sindunya ini. Dahil naman nakalangit-langitan, hakabud-bura, nakahingin-hanginan, nakakabun-gabunan, nakaulan-ulanan. Hakatan piyapanjari sin Allah, piyapandukan na mulong niya kanya. Bang mauning kudrat iradat ko atungod sinhay ini. Haunim maksud, ya Muhammad, na inagikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, maksud, liyakuna minal muqinin, hasupaya in pag-iman sin Ibrahim, yan pa na maggagawot, yan pa na kumamdos, ay bimana hati niya, in magtapakkul kao, pakatan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang tuy siya ini sabab hasupaya kumamdos in pag-iman na to. Iban mahinang siya sabab hasupaya na to labi lupa kakilahan bang hisiyo intuhan na to. In Ibrahim, piyapandukan na mo sila long niya, piyapandukan na mo long sintuhan Rabbul Alamin in Ibrahim, hasupaya kakilahan niya ako. Hasupaya ingaton niya bang mauning kudrat iradat ko hakatan piyapanjari ko. Hawak tumanin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nakaon pa kauman, dahil naman hakauman nagtatag-ipon pa ulan, nagtatag-ipon pa ini bituon, nagtatag-ipon pa suka. Laong sin Ibrahim alayhi salatu wassalam. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغَةً أو فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Hatatkala
Di mo man, sa panton bayaon ini, di mo man long nin hula. Kita si Ibrahim alaihi salatu wassalam, imbituon. Long si Ibrahim, amo na long nin Tuhan ko. Nalawang man imbituon, along niya, bukod niya long niya in Tuhan ko. Sabab long niya, di ako long niya mawaya hatuhan magkalawa. Yat doon ay sabing bulan. Pagkita si Ibrahim alayhi salatu wassalam, amo na inilong niyan Tuhan ko. Nalawang maning bulan, sabsin, mabaya si Ivan Cindy, imbulan, bang mag-adlaw, malawa siya. Na nalawang maning bulan, along niya, bukod niya, long niyan Tuhan ko. Besin sa kaula-ula, piyarong kan niya mga kauman niya, nagtatag-ipon, pabituon, pabulan, sining piyagtag-ipunan nila, iniwiroon ka sa bunalan. Hatlong niya yatod ko, kayatan kulong niya, mag-isintuhan niyo. Na di akulong niya mabayasintuhan biyan. Kita niya manin suka, hada Rabbi, hada akbar. Amo yan long niya in Tuhan ko, amo yan long niya sa lago-lago Tuhan. Nakausuyan sin suka, makarihilton mong pa at pakatan. Nalawa man, timigid lumanin hula, nalawa ni sa binsuka. Lapas na ako long ni, buko niya long nin Tuhan ko. Iban, ibot, dito na kulong niya magtuhan. Iban, lapason ko imbaran ko din ang mga piyagtuhanan niyo yan. So, bang tanungdungan marayaw, in Ibrahim alayhi salatu wassalam, piyamandukahan niya marayaw, ingkatan, piyapanjarisin Tuhan ini. Imbituon na lawa da, imbulan na lawa ra, insuka nalawa da. Ay bimana, aw nagkukontrol kanya ini. Aw mudabbir niya. Ingawon mag-andum. Ampay sabdi. Mag-ulan, ampay sabdi. Bimana, aw nagkukontrol hay ini. Mag-ulan, bukunin into sinulan namon bigla. Ay bimana, aw nagkukontrol. Nadun hay ini, wayroon na lang niya nagkukontrol. Dengsin, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. So muyat to mga maastay manghudin tiranan. Indeng ha mga dan, bangkaw mabaya ingaton mo bang isiyun Tuhan mo? Pagtapakkul ka. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Mga kalangit-langitan yan, ginlupaan, iwan singkaibanan papyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini pertandaan. Iingat si mga sila halul akkal. Amo sa pagyanol halul akkal, amuin, gimaugot na rin doon yung pag-iman kanila pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, biya sinaki, bangkitan nyo magdakayray, sinamuin, kasipat-sipatan tuod, kahimut-mutan sipatan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, inya tuwayroon hugnaan niya. Di nga sabab yung mga maastay manghud ko akam Islam, pag maapansin ka mo bang sa upama biya mga dahil dito tumubtob, atawa ka na umpay ni biyang kabtangan, pangawaan na to, pangadjian damikyan, kabtangan sin Ibnul Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Laong niya, Ar-Rabbu ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'ani ila ma'rifatihi an tariqain. In Allah subhanahu wa ta'ala, nanawag-tawag siya, paipon niya, ingatun niya, atawa kanin Allah subhanahu wa ta'ala, nanawag-tawag siya rin doon alam sin Quran, paipon niya, ingatun niya, wang hisyun Tuhan niya. Ingatun niya, hadwa dan. Muna-muna, ingatun niya in kakawasahan sin Allah ta'ala, asupaya niya kaingatan in kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingatun niya isab, ingkatan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli, then dito na sadya tumubtob, imbiyak mga longta, bulansang, misan siya, haupo-haupo, na imahal ka, ini mahapal na to, iban ka ang gautaan, sabab sin, in Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nagsabda, ahabbul a'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala, madama wa inqal, in sarayaw-rayaw, ammal ibadat,
ipag-ibadatan atawakan pa kayon sinambuk ipon amuin kumakkal siya iban magbayinat siya rin doon hagin hawabaran niya minsan pa siya tiyo-tiyo may ta minsan pa tiyo-tiyo pagsampul sin Tuhan ay pagsampul sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab in sakaan na amuin mapakakkal ta rin doon hagin hawabaran ta amal ibadat amunin tiyo-tiyo sabang siya nakamataod na piyataod mo amuna magamuin magmalal maghingas iban sin magsumo aqulu ma tasma'un aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ta'ala a'la wa a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.